Ntate Thonyana ga wa mena ntate Bab TV ntate. Ke a leboha haholo ntate wa ka. Ke mpe ke tlosa maskone wa kensa ho bua fela. Ntate. Ntate Thonyana, taba bona ntate ke a gola bile ha etelle haholo. Taba bohlokwa ntate re tla re bua ka ena tsatsing ke hore na ho shona le e concern ntate kapa hona le boemo ka harona bo tshwentseng Basotho haholo. Mapitle ba tsa difeme tseo le wena ke nahana mohlomong le motho o hlokometse hona le boemo ba ho bana ba Basotho banna le basadi ba sebetsang difemeng tsa bana ba Basotho ka rona ha Lesotho hle ba boitsekong. Mme e hona le e mong ha re ntse o tloa ditaba tsena tse ngwana Mosotho a ile bang a lahla ke bophelo mane Hathizane ha ke teraka hona boitsekong ba bona. Ebe ntate lona le BAP maikutlo a lona ntate mabapi le boemo bo teng ba taba difeme ka rona ha Lesotho ke bofeng? Ka nnete ke a leboha haholo ntate. Taba ya pele ke hore utlwisise mo bothata bo leng teng. Bothata bo leng teng hona jwale mo bonang bahlanka ba difeme ba eme ka thata ha ka lo ntate. Ke taba ya hore ke nako e fetang selemo le kgwedi tse tsheletseng jwale ha e sale ba beha tlhahiso ya bona ka pele ntho tweng ke Wages Advisory Board ka mora dipuisano tsa nako e telele hore meputso ya bona e shejwe botjha. Taba eno ntate ho bonahala e soka e etsahala ho fihlela ka jeno lena ke mohlompheile tona. Mme taba ena ntate e re ho rona bofokodi bo boholo bo re bo bonang ke ba hore ebe meputso ya bahlanka ba difeme le bahlanka ba Basotho mona ba sa sebetseng mmuso ba tsamaiswang ithuto ke Labour Code. Boholo ba bona ntate meputso ya bona ba qeta ho etsa meputso eno ha ba qeta ho buisana le bahiri ba bona e ba ntho eo tweng ke recommendation e fuwa mohlompheile tona. Le environment eo ho etswang dipuisano ka yona e thata hobane ke eo o fumanang hore basebetsi ha bana information e financially kapa ya ditjhelete e supang hore na company ena eo ba e sebeletsang e boemong bofeng na e ntse e etsa diphaello kapa ha etse diphaello. Taba eno e qetella e etsa hore ba buisane ka lefifi, mme ha ba buisana lefifing ha ba qetile hore dipuisano tseno tseo ba senang lesedi la hore na motho yona o fela na le tjhelete kapa hana yona. Jwale e boetse ba recommendation o mohlompheile tona e leng kgothaletso jwale ebe o nka nako ya enkang jwalo ka hona jwale mo a nkileng ho feta selemo a soka a sebetsana le taba eno. Taba eno ntate ke hona moo re dumelang hore bothata bo hona teng. Mme rona ba BAP re ya pele re tla e etsa ke hore re tlo qhala ntho tweng ke Wages Advisory Board. Re tlotla re theha lekgotla la dipuisano kapa la dithirisano la bahlanka ntho tweng ke bargaining council mo bahlanka ba difeme le bana ba bang kaofela ba sebetsang private sectoring ba tla dula teng. Lekgotla leno le jwalo le tla ba le basebetsi ba lona ka molao le tla qobella bahiri hore ba fane ka information e financial ya ditaba tsa bona. Jwale ha ba fihla mono ho buisanwe e le mahlakore a mabedi a lekanang. Mme hang ha e lentswe jwalo qeto e entsweng ke lekgotla le le ditumellano tse entsweng mono ha di signelwa fela di lokela hore be se di fetela hore di lo etswa kasete di sa kenane le bo radipolitiki hobane mo re nang le bothata hona teng ntate ke bo radipolitiki ba kenanang processing tsa basebetsi ebe jwale ka nako e nngwe ba tshwarella bahiri ka nako e nngwe ba tshwarella bona basebetsi. Re a tseba ntate hore mesebetsi ya bahlanka ba difeme e sentse se metle haholo, mme ha o e tshwara meputso eno o sa entlafatse selemo le selemo jwalo ka molao o tsho e ba bothata bo boholo. Mme re lokela re fumane tsela ya ho tlosa bo radipolitiki ka hare ho process eno re etse bonnete ba hore e ba process e o ka reng e informed ka hore lekgotla leno le be le tokelo eno ya hore le batlane le fuputsa taba tsa ditjhelete ha le di fumane jwale le di tlise ka pele lekgotla le re bopaki ke bona ba hore mohiri a ka kgona ho patala bokanana e seng bokana. Jwale ebe ha o buisanwa ka mokgone paetseng e ska ka ena ya tafita le khola ya tantate mo tsetsela e ba buisanang ka yona. Ntate Thonyana ke le buile ha le buisana le wena ntate mo ifa so ba PV go le buile ha le buisana le wena ntate ke le dipotso tse ngata empa gutla ka tse di dipotso tsa ka tse ke nana mohlomong ka go botsa tsona gutla ka go ya gabeso ja ka le ditsentate ke a le bona ntate Thonyana. Thank you ntate.